Thineih chungchanga harsatna awmtheite video panhina chuan Thineih dawna harsatna premenstrual syndrome amo premenstrual tension emo chungchang lotar langve thungila Thineih mani sari tangani sonbel chung hian rilru le taksalama harsatna sang a awmtheia thatlo na bik omlo ma se nun phung atibuai emema regular takin Thineih dawna alo omchin taksa a hormone estrogen le progesterone te inbuk tok lo wangte le rilru a lungkham neina sat awangte in a awmthei niyarin ani anei du te chungkwa a hetiang nei chin te rilrulam harsatna mood and anxiety disorder nei te now nei zo a rilrulam harsatna nei to postpartum depression nei te fala nei lo te Thineih malu tukte stress nei na sa te kumsom thuma tanga somli inkar mi te zule coffee in na sa ten an nei du alan chuadan pumnuam lo le kopuar ek dan phung in thlak cho ei tui lutuk nute tang le na them thum kut kevung thin chia ril rungwai helkam le doi riau na te mut thei lo tra chuak luna kong na le thil ngai tua that thei lo te a en koldan shia thiam le thamuan anmamo mani in shia thiam le in thunun thei apoimo chi coffee thau le mom le zu lam chi te Thineih don hnaya ei in tlem atha cho ei that le exercise lak that apoimo heng tia are lo chuan damdoi chi sang ei thei ani a mithiam te ron tur ani heng te hi kale khaburon te ani a zela health mizo min lo thlir saka wangin kan loma health topic dangte marengi.health.com a chiar tur a omboke kan channel hi min lo subscribe sak ve don nia